Dobro nam došli. Da je ovo dobra vijest. Jeste dobra vijest, je li tako? Sad mi recite kad ste objavili javno. Dobra vijest stiže iz Bijeljine za lica koja se nalaze na Zavodu za zapošljavanje, zato što je objavljen javni poziv za samozapošljavanje lica koja se nalaze na ovoj evidenciji koju smo već spomenuli. To je naša tema jutra, a ja bih rekla dobra tema za stanovnike Bijeljine. Naš i vaš gost ovog jutra je gospodin Dušan Trivković iz Odjeljenja za privredu Gradske uprave Bijeljine. Dobro jutro i dobro nam došli. Da je ovo dobra vijest. Jeste dobra vijest, je li tako? Sad mi recite kad ste objavili javni poziv. Javni poziv ima još malo vremena, je li tako, za prijavu, još prijavljuju, je li to neka posebna procedura? To je jako prosto. Popuniti te obrasce gdje se obrasci nalazi ili imaju i u tom online linku? Koliko lica može dobiti ovu pomoć? Svaka osoba koja dobije ovo dobit će po 5.000, neće ni više ni manje, nego je cijena 5.000 dobiti. I na što se sad mogu utrošiti ta sredstva koje će on dobiti? Ima li tamo nešto ograničeno? Kako to izgleda? Naravno, u samom javnom... Što ljudi otvaraju danas. I šta je deficitarno? Kako to ono što je... Želite li se da provučete i taj glas kroz mlade učenike koje sutra upisuju i srednje škole i fakultete, da ne mogu svi biti direktori, ne mogu svi biti da sjede u foteljama, jer nekad su plaćeni ovi ljudi što vrijedno rade neki fizički posao, sami ste rekli automehaničar, moler ili bilo šta od toga, cijenjeni možda i plaćeni nekad od ljudi koji sjede u nekim foteljama. Naravno, mi već godinama unazad zajedno sa našim gradonačelnikom posao. Hoćete li nastaviti ovu dobru praksu? Naravno da hoćemo, to je cilj, zato mi... Stanje u preduzetništvu Bijeljine, ali vi ste mi nekako već odgovorili na ta pitanja. Pa ono je dobro, ali uvijek može betka. Nekoliko dana. Ko ima pravo da se prijavi, jesu to samo nezaposlena lica i šta oni u stvari mogu dobiti, kakvu saradnju mogu ostvariti sa gradskom upravom, kakve povoljnosti ih očekuju? Pa sva bukvalno... Nama danas najviše fali. Nekako imam utisak da čekamo nekoliko mjeseci na doktora, ali isto toliko mjeseci čekamo i na majstora, na vodoinstalatera i na... Je li tako? Hoćete li nastaviti ovu kampanju dijeljenja ovih sredstava i pomoći ljudima da sami pokrenu neki svoj biznis, jer svjesni smo da živimo u teškom vremenu, da su plate generalno male, da su troškovi ogromni i da nam uvijek treba... Vi čuli mnogo puta kad se kaže sam svoj gazda. Ovo je prilika da mnogi ljudi budu sami svoj gazda, je li tako? Upravo tako, upravo tako. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Mnogo sreće svim tim koji će se prijaviti, a i vama u